Punongpo khurumjari taram loksari loina ngasi ge ISCOM discussion time masida khana na bidam ta thamjari ba topic 27 polls hitting up already masibu khana na bidam telengsin bigida kai khunjar ba guessing ahan ta taram loksage am ta da kai khunjar boja hemant ningomba chief editor sanalai pak boja bu ahan taram loksari kai khunbuche mathang da aiga lehau thapum sarachandra political analyst aiga busu taram loksari kai khunbuche thagachari Karigumba matamda aikoina aikoigi topic sing haiba matamda aikoi karigumba da tang slip chat kiba khot kiba yaw kiba punamak mayam na aikoigi ngakpigani haiba wapum simasu ahanba thamjari loina na ngasigi ahanba aikoi topic sigi khanan no sigi ahanba si ayoza hemantani ngomda laksage chief editor sanali pakta laksage oza ngasigi phongna kiba pause singi manungda aikoi haujik si congress ta yawnana ba Q the link do lady high keep do chumle ex MLA ani yauna mioi kya congress de yaw kre have wapum sing sim akoi dum phongnare headline tongna ga welan pawda do ton ba paper sing the sun go jagi sum akoi phongna ba sigi congress ta koi mioi sing yaw ki gi paw si dum leire marak sidana mu akoi manipur gi koi gi situation si unrest with situation si ngasi simak akoi misimina yauri ngarang yumai thabagi paw yawnari Shwaigi area sigi manung sida aikoi haujik se 2027 gi election gi damak tai koi politician sing political party sing masigi thorang to ba hongna ra rai wapam sin koin thamjari ba topic kamai thambini kamai habini yo la nama tawri songnari haujik ko mi si amule pure adu ngasi ngarang amu nupi angang sokpa hore ko nupi angang da tainare hai tare ngarang su nupi ma sire ngasi su nupi ma sire si posima le nupi ga ngang ngasi ni yam sok to se sida ado lan tawi na tawraga su khogi magi political gi obo khongchati lepa yati aduna ni jeki topic su matang chana dum puthorok pane na khoi lowi kari no kan da trying to suba Manipur Legislative Assembly ki mikhal si 2022 ki February kunga nipan dagina March manga bawo pangthok pane ko aduga result lathok pasi 2022 ki keno da akhoi gi February ki tang February ki another March ki tang tara se sida result lathoi aduna sidagi sum pass ba ko adi ujik 22 lere 23 la ani 24 sale 25 yok tore ko have 25 yok tore 22 ne 23 ne 24 ne lokan 25 yok tore have di sahi aniga makhai henjen gre ko sahi aniga makhai muksi yok chale ko yok chala bani na sahi ani makhai henjan kan da projecta koina mathangi election have di 13 Manipur Legislative Assembly gi election ja kana matam da tawdoino have si 20 akhoi kanu ki 27 ki March theng da March tawdoine ko March tawbasi akoina sum hek yang tawdoi badu dugi matam du koina pa ba yade yade diga tham khai kanoma tha taruk ma haitare ko sahi amagi makai muksidi election gi irang leina dum leidune basidi ko election gi da tha taruk ti vote khona bagi amma tono so tok chung di mayam yaung no dok leibani na tha taruk ma par kan da hojika men amma salai doise masi sahi amaga makai ngai re habadi anoba election gi thorang se dum tamna adum hongna ba yare na ai fatong na lei ngada ko masi aina haibanati masi thaina nawai khogi prime minister Narendra Modi na akhoi magi ahan batam da prime so ekanda sahi ohumdi akhoi phajana development ta pung sangsi aduga another 2 years to lemor ba 2 years to adudi vote ki tawna sen haib ko sato na hoje akhoi sahi ani mutanga shala banina sahi amang hang ngasala banina akhoi political gi mupsi adum haunar ena adum lobi lobosi congress ta akhoi ne yeng si mathang sangi hana ngasidagina tha kharagi mamang tha humari manga gi mangda akhoi gi JDU gi maji general secretary warambra kai waram hongde Samuel Jendai ex MLA ni ko akhoi Tamenglong gi adu masi sangi masi akhoi gi moigi kendra gi miamna yaba adu lusung ba ama oi ko lusung ba oi masi mamang da vote ka basi karam maktada man BJP gi man da lay potu ma yaning dena revolt to bani revolt to bodagi government to songena masi
BJP दा ticket pi khide then atopa da party da su pi da na JDU da ma je vote lep khibane ba ko adu ma vote ka bangam khide sumai torga le hoyi aduna ma si yaure congress ta yawi then ma da tan atopa me am su yaure ko adu handak ki sina ani suba mup mani habdi ngarangi khoina mayam uriba ex MLA ani yaure ko ex MLA ani sida kwaidagi hena mayam na singthana ba ya ba haigadra hayang lamba sai na panal kadoi ba mi ma yaurimni habdi khoirakum loken Dr. khoirakum loken sisu JDU gi masu senior vice president ko Manipur Pradesh ki aduna masu yaure ko si mai na yaw bustagi then amasu tamai dong gi yaure ko ex MLA ki konbu ni mai ra kanom yaure ko smai tong na yaure ate te ADC or ba ma ma tai thoi mui tai thoi ji ngarang sangre sangbasi karigino haragadi hoji election si thrak yan budong to ri se haragadi election di yadi yale mi ko election India di election so lepte ko hoji kamai to ge bu ADC ki mikhal karma thaw tawdoi no tawdi ata pot ma lera bani ko panchayat ki election tawdi ata lera bani aduna jila parishad ba adagi pradhan gum basidi adum amada yaw basi adum hongnabi oye ko si ma adum leini aduga sumaina leiba se congress ta anamba changni kaino har kanda hojiksi BJP da anamba changde kaino har de ani maram ani khangni amana BJP ki mi hana ge adum kharka dum lengdana dum leje ba ko sima then atokpa amana BJP pamnada mayam se pamnada mayam si congress hom sangjale sini ko BJP si kana de lepak mi amna yaraktre ga na khan ba kangbu amna di congress ta sangjale ba ko adugi ingit ni hayeng last ta yengdoi di national party ani thekar rak batam da BJP ke congress ka si tare ba ko tarak panina hoji congress ta anamba bayon adum thamaga sangjale aduna akoina general election na haitare general election sida mathangi kano da 2027 tawdu sida akoina ujite una paba yare kanano har kanda congress si mamangi sahida di magi mirep biningai mi hokta kendra khada di leihide ko ado handakti congress si phim yam phakadai na khale sima ko aduga congress na phim phagalaga di BJP su pra phabadi yarwai amadi soi hadarakani ko adu anyway ma de government party banina central government party banina magi misu watong mande aduga hara third party in leramba third party di kaino har kanda ngasagi BJP da ticket tananba mayam yawidna ticket tananba ga BJP da ticket phangda mayam do kaida haidoi madu loi makti na te ayam badi ka dore ngasagi JDU da haidokhiba adagi di NPP da haidokhiba mayam do hojik moina party kaino government hayang samina doini government sambada NDA ni na NDA masen government samina ka doina mogi lion share ma phangne na parga moji leibane ba ko adu JDU gi lion share du leitre ko adagi den kaino su akhoi NPP su government si yawi haibai wani and then ministerial bar to pide na moida ko pide bani na moida waro su khara dum lerang bani aduna leiri ba kangku sina moina alternative ma moinaustang na yeng krang na yengadi congress na pharani ana congress si swain torge na mayam masi mathang songok pare ko songok pani aduna masi mathang songok kari na sai haido queue da lei habdo adum lerang bani manam di hana kya leirudra bani hojik si third party oina block ama lerama posting du mathang sum sangjala ma phim khat phab poni na ko phariyo pot ama oi bani na MP su kathore do karaba MP jo ani ka khala bani na muida sang pa se hongna bi oye ba ko aduna masi akoina yamna kanna akoina mieng thamba matamda hojik election gi mukano se magi kano tamna manungda isel ama seli ba isen jina akoina sum haina bada political gi oiba lalama ngarang si congress na lauthoi na haibi yare ko lauthokpa hore lanama hore na lauthokpa yare maramdi sagi yorom atupada yorom party mayam du magi da sangjalaga ma mire oina sangai ni ko thengani hari ni mayam gi thok tongni hari ne ba ko aduna then BJP si saiba hore ko magi party si BJP ba party si adugi party ni adagi party ni to hore ko then irang thoiba mayam uji thoiba mayam awana tariba mayam adagi then center gi mieng sangtaba adagi BJP manung da MLA mayam singsina lusing ba yadaba mayam su yorpa sugba mayam sigi marakta congress phim khar phaglak po oina ui u banina congress na lal lauk thoena lok ba yai
BJP na khara sontak nei political war se political war ni ko aduna masi lathoi se thai da hokpone BJP to lathoi ni ne BJP noi khango hai do hai ne bako ado BJP ki lalong kamai to kodage hai badu yengi batai matung da mi ingadori bra illodori bra hai badu yeng khoi khang ngamdri ana swai thamjage han round shi gam noise matang se egada lakse ge egada oktam session lakse ge political analyst koi ge huzige wafam siga iroina na MP election maya da miyam na BJP da paramacha ama tambi khre kumja 2027 da koigi kumja lisingani kuntare ta pangthok dori ba assembly election da para achoba ama tambi na ba miyam na ngai duno leiri haba sri oibo bigi wafam koi thamak pasu lei aduna koi swai matang sida su ying biraga da ngasi thamjari ba 2027 polls hitting up already kamai thambini kamai habi achoba ipak ta irui baga koigi damdam sigi khara pikpa ipak haibtare pukri asobugumba karigumba natraga kangla pak kumba haibtare sidai da iroi baga ani si asoi padi samadrugi alumba ising da iroi badugi teknika ale mada thenari ba potuga koi asamba koi lamdam sigi koi isingi imai sida koi iroi baga ani se iroi ben bu khenei samai to na MP ki election ga koi assembly ki election ga ani gi style of election magi voting behavior si adum khara khenagani aduga in general praja gi pen da ba kholo haiba simadi election matam se thori base praja gi pen da ba kholo de dum kholo di managani ba handaki hogi base da MP election sida miyam na khanri base cutting across the party wa gal nate ai imung manungi angang na bi ka abata ga hainaru ba kholo ga taw ba amat nate ai thadegi wate yum punamak ta ya man maman thopase aning basi ay na apam bala tawgani mawalog di habram da leiba kanano mawalog log da ba ko aduna hojil laiba film sida madai da pi ba vote na sentimental vote am oiba aduga tasengna candidate tuna yumthong khoding da changna khotna magi vote ki bikhani ba khotpa kaido ba ma tawkas amat na tawa XYZ candidate masa khange khoi to a cd sungya ya da b da pi dare haiba wakan je masidal leiba sina भोज है थम्पिंग मेजोरिटी का नते ने है लैंडस्लाइड हाइदबनी ने को स्पाइदोना उन्ना सिस्टम तक तक गरो हाइदर पदो ने भोज हाइदर का कांग्रेस ना माई पाक कांग्रेस से अनोवा असम सौना हंद की इलेक्शन से लेबा मधुमकना मधुगी इगो मधुगी नियम दे दा कोई एस प्रिंसिपल से चलगा लोरे हाइरगदी सोइगदोरिबा अन कांग्रेस हो जिक थवाई खुबाक ता हापतला इलेक्शन सी थेनगदोरिनी थेनगदौर सिदा कमाई तगेदा होजिक की लेदिबा सिदा कांग्रेस की दी ओपन डोर अमद होजिक लाक सिदा ओपन डोर से मोइसु याम कुइरबा यामना हई सिंगबा पार्टी गवर्नमेंट कुइना पाइरकपगी अफपत लोइ खंगबा हाइदिबा चोंथोक चोंसिन हाइगद्रा करी हाइने चंगकपा चंगतबा हाइगद्रा तौरिबा से सिगी मी सिंगसे पार्टी क्या होंगगे से मोइ लोइ खंगबने पार्टी होंगबसे मसे अखोइना लाली नत्र लानते हबे यारोइबा अइना सानिबा एंसांग दुदा अइना हुकनिंगबा हुकपदो मदु सारिबा अइगी राइट लाएबा पार्टी प्रिंसिपल इडियोलॉजी गाइब से अदोम द चलगदी मी से सुका कारोय दो पार्टी बतम तोरमी सुका कारोय दो पार्टी की ने लेप नहीं यबको अदगी याम फगरब कैंडिडेट सुने ओरोय दो लेपसिल लेब बार काबा याब जगह दो सोथो का दे पार्टी की लुसिंग बम सोम लेपदी आई लेपतब याद्रे है पार्टी समना दे मतम कांग्रेस हम कनमनी कांग्रेस की कनरब कैंडिडेट तो अदु थेंगनर दे सोमना कंदा सोशलिस्ट कुंबा कम्युनिस्ट कुंबा सिना मुकरी खनगेदा मोगी लुसिंग अमन लेपदी अकोसि लुसिंग थोप ताई है प्रिंसिपल लुसिंग थेंगदौनी प्रिंसिपल से अदोम दगा सटनरग लेपनरम हजिकी नतेब हजिकी आई कादब यादे है अद अइना याउरिब पार्टी से मस्त टिकेट फंगदब यादे है पोसिमा सिगी लाको मतम टिकेट पीब पीदबई क्वेश्चन से तब मतम सेम पार्टी मी अनी नत्र अहुम लापदा कनासु थिंग मोइदोइने अदे अमना सोमद ग्रोंग ग्रोंग चसी लेसे हाना स्क्रीनिंग तौदबलते तौरिनी मोइसु तौबसिदा हजिकी कमाय तौगेदा बीजेपी गा अखोगी कांग्रेस का अनी सी हजिकी तसेंगना हारदा करिंदा रीजनल पार्टी द खंद्री नो बिसे अदि हाइद्रसु यारे रीजनल पार्टी दी वारोबदी यादेको लेतबो सब मानै हबा मरमदी हजिक शक्ति पाइदना करिंदा खंद याउरिबा एनपीपी हारिबसे मणिपुर दे होबो पार्टी नि हाइद्रसे रीजनल पार्टी ओरबसदी नेशनल पार्टी बा ओइखबनेबा सिदगी जोगथोरइनेबा को सिदगी कनो चोंगथोरइने अदुना करी लेगे मतमदा अखोगी एनपीपी की कैंडिडेट ओरमबदगी कांग्रेस दा ओइरइबा मीसिना कइदोगेदा मागी राइवल कैंडिडेट तुना बीजेपी की नत्रगा एनपीएफ की कारिबा मंत्री ओइबा ओइरने खलसेबा नत्रगा एमएलए ओइरबा अदि मागा मुक थेंगना मतमदा होरेन
national gi oiba party gi natra national gi thim du deida NDA gi thim du da madugi mayok ta ngangu ba yaroi dorine adi mayek sengna congress ta lehora ga di komba propaganda da kai da mata adi somna kanda akoi gi samna hada kendra ka samdong kendra da jayendra kumar na lepe kano si hana kano da NPP da ma congress da yaure dagi jayendra kumar galona na akoi gi singjamai gi kano akoi gi el garia roman NPP lepi ni kalim ni mapangan haji somna choksil ise kari gi no hai matam da singjamai da congress ki candidate se ai hemochandran oiram ba se yamna wangba yamna thak wangar ba se ma ki performance asumati down to giba aduna maram moidna congress ka magi marta asoba break ama lerak pasina maram moidna vacancy ma beckham ama leire ba singjamai da adurodi congress ki sawgarba party maran chu leiraba party sigi beckham se mention no ba se politically chumme ha ba ko aduga mana hojik NPP da lei matam da singjamai da kari se BJP ni hojik speaker kano rebani han speaker sidi khemchani hojman ti horini siga tau matam da samana ba platform da thengna bai film lakadori na ba samana na som da su kai samthong da su hai bi sidi da kai samthong di jen ta se mana NPP da lai se kai noi da congress ki ahoba congress ki candidate ta ahoba lakadori na ba hana only 70 ka ki ba congress ki kai samthong da adu mana mentil aga ma je kana na ban hola jari ni smain tau duna ai ki keno da su ai ki case loken sago man di se masi man he yaw party se imo he so sila kumba adigi madi man he tor imo su welcome tau adi khal ga mu kaina smain tau imo ga ma ga se party se pun ba soya da ba manti sorum ni ko ni na hojik su imo na leiba mafam se masina BJP le ma congress san ta hana su magi background se BJP le mi party ahu mari suram ni ma su ko adu or su magi hingam thong na to bani adigi kogi keku bau kali new mai tamai gi se ma si su BJP da hana le vote le pa me second time NPP da mu le pe second time gi kogi awam bo new mai ga to bani ko mas mai to ji da hojik su amuk congress le pak bai se masana ta bane ba NPP ko thena ba aduna sigi soi sa sidi mama na pamba sidi sida kano lei aduna asagi hari ba sri bobi na hari ba congress ta mayam sang iba se masi queue da ga hojik su queue da lakani di ke no da pathok tan lei ba hojiki ticket ki tawri matam sida aduna masida hayeng kayam kan ba khopai ti moi party na mu screening tawra kanda kana tawta ge khot ge adida amuk bot manak da amuk chokthok chokhin amuk tawra rakhini madwa gi drama duni final kano da lakadu se swai bhok thamjai matang si yamma ye matang se oja hamta da lakse oja akoi da hojik amuk halakpa press violence sama asai adum mamang da adum haijo da yaure aduna press violence sama su mayok naraga adum leibasi sport to da leiba mafam do da leiba aduga akoi gi Manipur gi situation si adum amuk hana gi phibam du da amuk miyam gi thamoi si dum phawram gane na khalle ngasi simak tawrei ba thabak thawang sing sida sigi marak sida akoi songthok songjin tawraga changjal leiba mayam se congress ta bimol lamdraba bimol gumba nupa ma or bimol lamdraba siwai targadi chatpa ngamgadra haibagi wafam duma su mayam gi thamoi da lakadaba mali aduna hanagi udana leiraba singse miyamna pamgi drive wafam si lakta kamain ta bini yoja akhoi congress ki mapangal si akhoina bimol khakta da akhoina inhan ba yaroi politics toriba mayam sigi magi circle lama leyeba ko circle lama ley sagi BJP ki government se Manipur da palai si tam ani sudui ni ko mathang pai ga tar tam om subane adu atai Gujarat ga di tam om mai mangar go dum pai ko ar Manipur ga sei tam om lak suraga di yame heda sininge ba ko mayam se anu ba si pami dar ko anu ba adu imjang mathen adu ba si dum saningi sum hana sum nga thong ba sa su pamak ta ba pot ama leyeba si akoi anti incumbency hai si ne ba ko sumai tok dana si posu leibo si lei laikan sida aduna si lei helloi hai targadi miyam ga politics story ba kangbu siga yam nakba mari lei batai hojik si emile singa miyam ga gi marakta leida ba mari si kayam phajana leiri ge khoi khangam de ko kangbu omna delhi da tum lei lakte ko saida lakte kaidorge su yengje khoi khange sima adagi number 2 ngasagi khul ngakpagi wathok achobo ma lei ko si posu adum masi politics ta akoi sida puthok pa tani si de kaino kanda hojiki situation jina putho ine ba ko putho mayam si noi pai bagi culture se adum sahi ma khaibo adum leiraga election da yauni haraga di
adudi another problem ama amuk lay ko si post dum lay aki bamni si ko si dum lay ni aduna hoi thaina Texas se du jik Manipur ta uri sine ko samani siga jik to ri siga sumaina lay aduna hojik si da yeng bada mamangi election haibadi hoi lok sabha ki election sida phane amna mapang kanamba BJP mapang kan bai di kan gachani MLA mayam yaurni madi minister mayam yaurni then tidim lambi si mayam khambi rodana tidim lambi si thaina da yong na MP election sida tidim lambi de lakmi si dum kan mane ko kan mani hadana kamai to sori no khangde aduga then adagidi halibungo chawba ko pabung chawba ledi ko ma ka no gi education minister sigi moisi adum hana de na politics yam kan ba kangu ne ko kangu si handa pa for tek patong na ti ko kairi ne ko sigi matang si kairi ni ko sigi matang si lakanda emile hai tare ko BJP gi emile sing sina ujik si am kan na hai ai khoi si kamai toraga miam da vote khom du hai pot ma lai miam da vote khom bai si kaino hadi government nuina pari ba government tuna pala kanda khoi le paksi ing na sikna pale nungai ai phana pale natra awat apal le hendre center da pire biskim mayam do khoi loi phange natra lambi phajana satpa yare sing phajana akhoi afaba sing pithae ana laeng da awaba leitre natra lambi thong nungai re natra angang sing mai masing tamba afaba school mayam manune lekha pidana akhoi si yam nungai re har kanu da moida masagi boto hap to ne ko bot pi do ne ko adu kari khumningai lege basine bujilai leipak siong numi kudegi mama kaya gi mamit gi pi tai natra adagidi saningai leitabagi masa laik tam mangdabagi den laira tan bagi ko saduk chasin ya dabagi sinpham mangi bagi problem makta wakat makta ngai Manipur se ko lana maga sapmana mayong nari adu ka dore popular government amadi lei natra popular government amadi lei ba government se akoi popular government la natra puppet government la koi khangde silakana sine biam luri se ko aduna silakana ka dore hojik se miam sigi thamoi sida nungai ta ba ma adum power ga chatle ba ko akoi ji kaidong bo hingdoi no haiba pot se sine lai aigi iram se mangadra aigi Manipur se dum kairadra hai se mi mayam amagi thamoi da ma power ba wahang hangi ba wahang me power ba ihulni hangi ba wahang ne si kana gi matam da thoi kai da thoi hai dar ga di si government si matam da thoi ni natra se aduna sigi problem se am thuna solve to gi tangai fadaba lei ko aduga mamittagi mapi tariba ima mayamgi isan mayamgi isi mayamgi ten nupa mayamgi toriba mayamse mamittagi mapi do taithong do taragadi vote mamita ba hong sanadro aduna MLA mayam amana akhoi kamai tok na miyam marta vote khom do akhoi da BJP da vote PO na haido si kamai pi do mayam na kamai pirakani moine kari hare vote khom do no sine khumngam brao sine aduna ni aina hoje phogu oni yengba congress na tongji sine ko amaka hajege ngasagi Maharashtra ki dalai uji election tawdori ko Jharkhand tawdori ko atai mainland India ke atai famsing da pangthok pa election day kamai tore party da base jam toy ko BJP ni har kanda BJP kangu uma vote pi ngai le ko candidate ke mawalo jate ko party du piran du ni ko pi do je aina saluraga ada lepur sadum kane ko kane ba BJP ni har ga dedum kane yai ko mayam pudama yai ko aduna adagi then aina congress ni hare ka chumchala di ai congress ko thak pitar ga ai kane kai na ka congress kan ma pham du da sine ko BJP kan ma pham da ai BJP na thak pitar ai dum kane sumai tok na moidi amadagi amada change torga amadagi amada honga mirep oi base adam kari ne ko akoi saida di yaroi prime minister la su tu ne saida di yaroi ko mitup ne da har kane sini aduna akoi sidana ka dore moi adana party the base torga pothadei akoi saidana kamai tore leader de sale leader ai MLA oidri ba mi juda masibu kayam par jano ne mana vote le kane thore sibo ai abda sakke ma abdu unage gaina sine ko kayam langam durgi masibo gaina sumai tore ko mabu social work kayam tore ge ne kayam thadar ge ne mayam sida gai si hangnare sine aduga party di kaidoge bu magi kaidong phom oiba khaki oine lawe mi na party the base tok bani akoi na mi the base tok bane ko mi the base tok kan da ne ba hen du salai se aduna uji ka dore BJP se BJP gi ai loi dog ni mande moi si membership se drive am kan tori ni ko je membership drive am tawi honorable semester ki tawi koi thongju assembly constituency ki bisoje ki su am kan tawi ko
tàu mi mẹ khomi ko yam khomi ado ming mẹ challe ba ko BJP da challe se ado bisoji na tokhi ka da ne thongju da BJP se ai chama phara le dong man ti kudam ki wani ko ai je example ki wani ko ai sima ki wante adai der hangang da BJP kali hai je chief minister oiba nongthumam biren je phatang tokhi ka da hangang da BJP kam re ko khang puti habadi khoi di leader da base to bane leader da base to ra khoi kan to ko si oi aduna BJP ki hojik se matam si khara ma si why and then party ki workers sing hojik thoraga moina miam rak ta wangang boda mina taning da matam thoi ko aduna ngasagi akoina mamang da piriba kanoda lok sabha da pi ki bedo adu asobo warning amane na ayu ina di lawi bako manade na har ga so ayu ina di lawi ana abdi samane apom badi samane bako apom phanna gi mantra dugi ware bako samane bako ngasagi lok sabha da legi ba matam do thengna gi ba wa badu ko hojik thengna gi ba wa ba se samane bako aduna sigi lan sidi मैम खबीर को लान सिदी अदुम चथने ngasi ama sini ani sini ahum sibe manga sibe tara sibe hayeng ama sibe manga sibe tara sibe aduga adum sigi adum iroi naraga sakani adum iroi na sakani maram di kuki ga naga ga hana ke badu agreement kari legi ge yasanna kari agreement legi ge ba unare phami nagi braba tallaka to ki ba dune ko adune ba india ga mena pamis talla mai tok chagini moi machine boy na moi machine mai yana jakani na mai taruga moi talla tok chagini na tawbane ba ko aduna sigi sina adu sangdaragadi ruling government pari ba ruling kangu je masida dum yam sokani si posima dum laini ko na wai tawi dudi congress tu ridu kamai tok tu rino mayam khangi du natro masagi ahogi kanoda sujampur da thokiba thodo wathok mayam लेदना सुम मयाम दुना मरम वर्गा टूरी नत्रो अदगी देन खोइ सजा थुमजागी हकमल ले खुमल ले 10% दु पर्सन ने तौबा अदे मियात मेपुन मयाम अमगी बतांग दा खाबै न कोले समसना कोले ना हाइने दिबा तौबा अदु हौजेना कमाय तोरे 10% दगी कया यावरे मयाम न करी हाइनै सी ने बको अदना सिगे से सुमबयाई सुमदबयाई मियाम न ngang na base अदु मियाम न ngang ri ba pot se सिनबुंग दा ले ba pot se अखोगी सदी भोट दी ममी तारे सी ने बको अदुना होजिक BJP na yam section ba matam oi ko Manipur government si paige amuna paige hai taragadi hana toramba phaba thok mayam sing do adu dagi saru manga thongna thabak to matam oi ko adu na tana hojikti thabak amta udi natra kade ai do uri no lambi semni hai lambi semasu nung churi bani na hoga gi roi na hode natra adagi di den irang phare na hawai dong thok tre hai na hawai yang kan hana ri matam thok pudu na daga su hoje mu thok re natra ado sagi BSF na kana to bi di hai kan bi di hai moina kan bi aba poni hai ada moina tangjal moina thinga thami hai sugum bagi akhoi gi kanum mayam jing je sugum ba wapa mayam ma thorok tana ba ko akhoi masen je amaga je khamung tana ba phim da lai ba ko adona sigi si once amutang kohon ba ma changi ko hana ba suna ba se makha tana tongodana ba lambi mayam ama lai lambi singdo amata changde Manipur government na su lambi du paikate ko khangdi khangini moju khangine ba ko pakate central government chu karin tokdi yai ko sada tampakta khogi kano mayam ama kaitare lalo bani hai kulai pa mayam ama tak pha ba horei mayam pha hoi ko adagi den kuki phare ta dabni ado moju nongoi kapai nongoi de moju pai ni samana na pai natro moi di maru wale ba nong ta de ko sai di maru wale sa khai ba sob tali ko suma mayam ama lei aduna aina kun bada aina hijacking base election se adum hojitagi hona adum kok saba adum yai adna congress ki di kamai to gebu maji sumu ga khoji kallamni kaim net so bako sum kangkhala kallamni ga kanboi ningandoi ne bako adu den madu gi saina se BJP da lakane hojiti BJP di manung se ka dore khogi yaning ba kangu ma yaning da ba kangu ma isinga thaw ga tina badong na taw badong na khoi ui bako masi vote maya sum naksala kanda pate bako aduna last adi ka dore hojita lai sidi khogi tangai phadaba khara sum changla bai wane ko hayang final watkini hayang final dari ka dore BJP gi yori be MLA mayam jingje masi BJP da jiki tori mong lan gi mong to ju hongta ba are den awon da popang amakta di BJP gi MLA oi ngamro khoi ne loi chin gini akon bada mi ani ho om bu de ho do phim dak to ne bako si possible lak pai ai aduna masigi se MLA singi magi thamui da fauri ba nungai taba
अदगी मोइदा भोट कमाई दो थेंगदुनो हाइबगी वखलदा सरांग अमा पुइसे अफब नते ना इस्माइ थमजगे यमनाजे मथंग सी कनो लाक्से आई गाद लाक्से या लेहाउ थाफम सर चंद्र पॉलिटिकल एनालिस्ट लाक्से मणिपुर थोइब इरांग बीजेपी ने थोन बनी फुरुप मरक्ता खाइबुंग तानहनब होनरे हाइना अखोई पेपर द फोंगखिबा राहुल गांधी की वाफम अमखक्सु मयामना थेंगनबसु लेगा अदुना अखोई हौजिकसी ngasi thogdoksinasu press violence amuk halakpagi masigi makha tabada kanada kari tawduino kamai toroktuino haibasu amuk tambangam dribani lalak sida politician singi sigumba ngasai oja hemantana thambiba political war ma hore haibase lalak sida sigi game am chatharak puse masi political analysis moina kamai thami Sri Rahul Gandhi na ajiki leriba BJP gi sason china leipa asi kangkhong sahel le haibase masi opposition gi mana lusing ba mu na ai ma haibada mande henmande mande hen haibam bu ibani ai koi bharot ki apun bagi yemba matam da masi oibra oidabra handaki election assembly gi election tawhiba chingida BJP na kayam ka ba congress na kayam ka ba na kayam ka ba an haiba mayam ji da India as a whole to matam da BJP na kayam thina lan rabage Laibak ki sason chita hai se koi khara saurap ne yema sange hauji article 370 Kashmir gi matang sidi da masi lokthokadabani haina masi amuk lehengadabani hana lokthokibado madu yaroi haina handaki mogi assembly gi mi kano sida session da BJP kangbu tor mo ji thangdokna khotok tong yam sathi na tong ne bako adagi ate issue da su du ngai Kashmir da ai statehood bigadabani gai se mo ji pini de mai Sumain to kari damakta Jammu and Kashmir si masjid thokna thugai no kari damte state amu thugai raga moina masjid thok kan mogi benefit no tobra ga habasi la ine ba ko adu madu political strategy amada makoi gi lady bus de da masjid thon bisi kana da basi BJP na magi government in India na khanga mogi wasak amaga loina na masi lokthok ta ba ya de adagi triple talak ahum se masi lairadi मियोबी ह्यूमन राइट्स में सोई गाय लौथोखिब मैम से कांबू याम पेंदेबको सिदगी सोम नाकंद राम जन्मभूमि की तब मतमदा अशोक सांगना तब मतम राम जन्मभूमि सिदा धर्म की पोता अखोगी पूरा भोट खोमना कोतना अखोगी सेक्युलर होबा लमदम सिदा धर्म की पोता तौरी करी किनो सोमदा बीजेपी दे मी सिंगदी धर्म दी लोई चलीबा चलीबदे तोंग कांदा समना हारदा अखोगी देव कर्म मदा मागी तौफम तोप धर्म की पोत तब मत सेक्युलरिज्म नते दियारोय मरमदी मागी अपाम धर्म दु चचबनी अदमाइन तौना अदुगी कांगुदुगी इंटरेस्ट थबक तौबनी हाइरिम लेबा बीजेपी दे सोमना कदना करी दमकता अदुगुम राम जन्मभूमि द करी दमकता खुदोग जाबा लौरिनो इलेक्शन दा सिगुम मयाम से अदना फॉरेन अगेंस्ट है कोई डिबेट अमन लेना मतलब डिबेट की फॉरेन अगेंस्ट अनि मक्से ताबदा याम नुवाइना पॉइंट लोइन योबा सिगुम मयाम तौरगा भारत की अपन बस साउथ इंडिया दा बीजेपी फिल्म कमाइन तौरी North कमाइन तौरे इंडिया की मिडल ईस्ट कमाइन तौरे नॉर्थ ईस्ट कमाइन तौरी गाइस नॉर्थ ईस्ट इशू ने याम साथी जाने कोई ना स्वाइदा तौवे वानी नॉर्थ ईस्ट चेक्सिल कान को बीजेपी की मिचंग द लोइ लेय को सिक्किम की गवर्नमेंट बीजेपी हेते पुल्ली बीजेपी के मिचंग हेते ओय अदगी मेघालय की बीजेपी हेते पुल्ली अरुणाचल की बीजेपी के पुल्ली असम की नंबर 1 ने मेघालय की जो होजि लेदि बसे कोई की सिदे एंटी ओय ना हादि से बीजेपी के नक्सिल एकदम चलेबा Prime Minister kasi man ulagi mo tam nahan ay ko tham da dira adugo unabi from le ekta free the way yan kare ba ko manan nahan America da ngang ri ba wa kasi karim ta han ga yang pote Bharot kaile la ba ngangi min la wa sa masi karim ta na sung de som da chief minister CDB na keno ma haidu ya bi di sumi khangde lan ba khangde madu gi asum ba clip to puthor uga Supreme Court yong na hoje tawlo li ba adagi sabai na to ba matam ai ko gi jaga sigi Manipur gi oni yeng matam da di Pin the business ching the sutam the come thing as him at the clear way. And the Bharoti Wina Rahul Gandhi na Hadi pose. Kadai Baba Sumbalan by the Mayam judgment or some Aduga Mahana Matampuna Manipur issues eh. Handaki Nangdus them Yaweva. Manipur makes Alena. Go. Adu the Yamlan Nusiba Madu Harapada Rahul Gandhi Bokon Nusiba said me and Manipur Pito Vina. The same with the parliament today. Manipur may hold is the Kanana La Libano Hadumadi saying now. Hiring with them lower Tamiko. Madu politically Tomba Chobani home ni high with the Yatabu Manipur may chale and day. Pasipende the Haraga Manipur may say Sinatobani by Tobani having Magi background door. Madu Miam the Sandona Parliament the Kangdema Kangde. Told the Bas symptom di
opposition gi magi de gi su ai khoi na yeng ma tam da ho ba ma di dum lei ba du pukhat pi rak na issue is da loina mak magnify tong na chau thok han le miam puno khang li ba se si dang de yam thagat ni ngai oi aduna BJP na ama khang ne chup chap tor ga Manipur ba maming mo pan ba ya da ba kot pai pham le ba si di pura hai di hai ning da ba ni anti Manipur and anti Manipuri Manipuri ai da kamai da Manipur kan ba pam ba kamu do adu gi mayok ta ha ba ko Manipur da lerga Manipuri mo erga Manipur thuai na ba to bo do adu di natra aduna ko na Manipuri mo oi ba tar ga di Manipur bu nuksi ba Manipur kan ba ha ba do adu gi mayok ta chatar pa mi sing da kalimta ma du gi kari lokha ka ge to da se masimadi Congress party na matam pun mak ta Manipur gi interest ngang bi di ba do ma du hau diam thag ngai oi aduna ai ko na yeng je matam da Manipur gi issue siga Bharat gi issue siga ani se yeng matam da di khaitang amuk Rahul Gandhi na hari sida another observation ma muksangi madu mana hari bi lali de habi aroi maram opposition leader amona ma haibam tokpa tobam topani adu ai khoina Manipur gi case da di taseng na halada ai khoi gi damakta favor da habi punamak se masi lerga di maitai sing le riba lamda sumain to da gi kuki lan lal ho ba na tra lam hen ba kambu sing na sumain to pade si to gi bani sumain to bani haiba se mayak seng seng na haiba ngam gi pangan se simadi any opposition da le riba parliament ki hoji parliament pham to le kuidre na sa sidai da kai ma khana pukhat pi de khoi da am kana gani na khali masima pukhat pi da ba ya de haiba khoi na madu gi pressure pi ba gi wadi na cha da ba madu pifam chutok de madu warga di hen na kana gani ne khai jage am noi ji matam sulak selok tore ai oja hemantani om da lak sake oja election si maroina koi hantaki congress na chatharai ba ngasagi queue de lengbagi wafam si panchayat election pangthokpa municipal corporation gi election sina pangthorokpagi situation si urak panara congress ta power sinabiu tha hungi manung da local body mikhal pangthokke haiba ibobi gi wafam si karmai thambini ai khoi na khange hoi ADC ko autonomous district council gi mikhal si khoi Manipur le si taruk rangone khaleng khambada taruk si sahi mari far magi mamai matam hendoki basi ko matam hendoki basi tasengbi di na tawi arab ni sahi mari aura bane ko tawi abase tama mo bu yokchal kadro ni ko ado tawre kai gino haraga maram mayam ma dai maram mayam singdu oi basu yawi ado goden matam sana solve to ba ngam basu dum yawi ko adagi COVID-19 gi ne na mulai rang bani adagi district ujingna mu khogi roll back to wena naga kangu na muk tawrei dana district tare to roll back to godam na have a pot ama lai adagi smai to ba mayam adagi ujingna mu irang thopgi mu lai ko matang lai irang di adum thokani adum lai ne ba ko irang martu na tro khoina parliament ki election pangthok do sumi ko pangthoi ado karigino ngasagi grassroots level si yambar webo ko si senam thare local bodies da sheliam thare and elected kangu da thada ga da seni aduga moi kano da thada yadi moi purgaw de putho ga company em lika padona company em na salai badi yar web si yadi nium na te ko ado hana gi torpa da maina handa ki se tam jim di tawrasi aduga den mathang gi da keno tawrasi kari hatare delimitation to boiro sum mathang da tawrasi bo harisu am bo harisu warsu wana miyangi mende sidi mahan di na stakeholder le mayam sing du wari sanar khonar am tawra kai to ya gi su yeng bi yai tangai fadana ko ado hojingna amu kai dare election to bodu hoi tawni na mu harame assembly tawni haire mi tawni na matam lepni sum lepti hayeng lepani hangji lepani lepti ko hanjan nanjana haruga hoi kaimta thodang leitadong leiba election gi officer mayam taina sandoi ne ko moida haigrabani moina matam lepak toini haidoi ne ko sumba adu tawbana moin tawba suma pot am sulai sumai tawdana akhogi somna khanda tampaki da sungai ko jila parishad leiri den pradhan mayam leiri si gram panchayat mayam leiri sine ko sisu election patok ka ba sahi ka pharayo sahi hom mela me sine ko akhoi si kainum towi khoi lepak si tawsin khogi kana gumba kharna khogi India ki constitution adagi den miam gi right se ai muthana na bo khona brain khade ko adu masi sumdi panayam na pressure laibo le toksuno ko an migi khogi masagi right ama piraga adugi right tu na jimpham oiraga moi grassroots level gi lusing basing khanjaraga moina le khogi mayam sogot thorangda mayam da mateng pang ba si yamna tangai phadaba pot ama adum oyeba ko sini aduna sumba mayam se
government sina tohoningi kari gina tau dise tohoningi tau bo ya da bagi maram kari legi si jo tau bo ya da kadi bo ya da maram di sine se nakai seng na miam da hai ga ni adu kadi ka dore kasagi nakan na mana sum nung lang le adu moina langba langi ba nung du na mana ganda po pal le ko si ding ai le pan ba na re si ding ai le ko adu ga sum nakan da na depend on of the hona de pal si pan da na hona de ko si tau le ko asi moida kwai da gi mang tak pa masak oi ka ne ko sini ado mayam na sum hai nei sum lam ra khang de agoi tauruka election taurukanda BJP ki mi karoi kai sum hai nei ko aduna जिला परिषद ती फनदम फरे मोदी कनो का पार्टी द बेस तौ देब को पार्टी द बेस तौ देबनिना मोदी मी द लेप की बनिना मोदी दे kai प्रॉब्लम कसु कन लैरो एन खलेब को एडीसी की दी पार्टी द बेस तौ पार्टी द बेस तौ अदुगा कनो सु म्युनिसिपल इलेक्शन जुनि को तौ दिसे म्युनिसिपल इलेक्शन जु पार्टी द बेस तौ हाबदी कांग्रेस की ने थोरकनी बीजेपी ने थोरकने बको अदा बीजेपी दा उजि मतम द वोट लेपिनब मिसी अदम तांगी गाना किनब सु यावे बको सिदा लेपुर दे वोट कारो रोय गाना अदम खनब सु यावे बको अदुना मरम ओरगा इलेक्शन तौदब ओरम गनी गाना सम हाइनब सु यावे अदा इमाद माले मान बसे अतै नते बको सुमना खंदा माना डिफेंड तौगदब तौददन तौरिने बको सि पोसिमा लेबको अदुना होजे अखोगी इलेक्शन अमा 2027 थारा इसिदी सिगबगी मयाम सि कान बया देबा सिबदा हान लोइखिने बको अद मथंग सि लाकांदा वेब सि अद मथंग लाखिने बको बीजेपी ने कन गदरा कांग्रेस न कन गदरा इरांग मरकुदा जगी लोकल बॉडी की इलेक्शन सिदा कनोना बीजेपी ने गाता कारा गदी एस इरांग थोसु मोइना कागदि मोइना दम कल्ले जे हारोद्रो अदि मथंगी भोट सो दम कन तोदुइने बको मोइना काबे फिम लेदुइने बको सिमाइ तोना खनब लैयेबो अदुना सिले अदो हुजे अखोइना येंदो सिसिदा सुनते नेशनल लेवल के दम येंजेबको बीजेपी की पदम द थबक तौदबसे ख यावरी कइनो कंदा वन नेशन वन इलेक्शन मा तारा लेरि हुजे को मोय तौनी न मियाम द प्रॉमिस तौबो वन नेशन वन इलेक्शन जी पदम तौबो को असेंबली इलेक्शन जो पंचायत की इलेक्शन जो अदगी देन म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो अदगी पार्लियामेंट की इलेक्शन जो पदम तौबो को सुमाय तौबगी पोट अमा नेशन मोइतारदी अमुक्त लोगिदम है पोट अमा सिमसु लेयबको अदे अतोपा अमना यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट अमन दे सदबा होगरे को अदे यूनिफॉर्म सिविल कोड से करीगी तंगाई फतबो ओइरेनो हाइसिने को लेबाक अमदा सब मानब लो मसना हन बाबनी खोइ साइड सिंग तमगा लोम तो लेगाइन हाइनरी से यारो है पोट अमा लाइ अदो हाइरोग सबको बोट मया ददी मोइस मसिन याम थिएबको अदो सब माने कांग्रेस के बीजेपी का माने न दोसु याय कइनो कदा ngara na hala amu amit chana haye na amam tai ni kai hage da khoi tribal gi area da di khoi gi uniform civil court se sana roi amu tu da hare ko bot me ya da na mu sine ba ko aduna moina same policy me am semi lusing basing na semi aduga then moina law me am semi ngadra same ba law se election gi law in taw le lai pa ki yai phana ba law in taw de मसी तंगाई फदब लैको लैपाकी ओइना फैको मियाम गी ओइना निको हयंग तुंगबोंग मसिना कान हौदो निको जे खल्लेबको खोइ भोट फंगनबगी पोत तवर लैरेबको सि पोसिमा नुंगाइते अदगी अतोपा मयाम सि यंगो यंबिरो हुजि अखोइना यंगदुसि कनोदा पार्लियामेंट की मिफम अमा हौदोरे नवेंबर की तांग 15 दे हौदोइनी दिसंबर तांग 19 पांथोकदोइनी असिदा हंदक्ति मयामना सुम हाइदना मणिपुर जाम पल्लिसि करिगिनो मणिपुर पल्लिसि कइनो हारगदी मणिपुर सि साइबम याम लेयो ngसागी बीजेपी का मेन से चाहिए हाइदादी मणिपुर तौरिसिन के तौरगा चाहिए दिन जाए आदा को राजीव गांधी ने चाहिए सु सॉरी राहुल गांधी ने चाहिए सु चाहिए याय एनसीपी ने चाहिए सु चाहिए याय नत्रा अदगी अतोप पार्टी में को जेडीयू ने चाहिए सु मणिपुर ने चाहिए याय न्यू गवर्नमेंट सिनी मणिपुर तौसी मणिपुर सि इंडिया नत्रबो नोई पायो मैम सोयाई तौसु उब्रो गाइन लेना जुम मैम मै थानरिसदी मी कया हात करगे गाइना लेना सिबु गमे लो गाइसे पंचै दे सैना बादम याय को चायम पंचै दे सै बिया जे अखोइ सि ओए अदुना ओपोजिशन की सब टारगेट से मणिपुर ओए बनिना राहुल गांधी ना वा ngang मणिपुर पलक अखोइ कसु ngai kai moi अखोइ kai ngakte अनो नते पाउदो अनो नते kai नते ada ada di pau tu anu bu ini, mui ram tadi anu bu ni, aku tadi anu bu nate, sini bako, nanti kita tengok lagi report apa ni bako, ado asun nak tadi loire Manipur lagi wari sing je pajana hek li raba, ada, ko central leaders sing tu nata kana ada voter man tu li raba, ai di BJP je ni sung kadung mandi bako, story muong matau je pajana li ba ada,
Hindi da ahi bamna Manipur smain tawri yung sini tawri sena smain tawri ba government ki central government na lawri ba role Manipur government na tawri ba khongthang laidana ya people na wari ba mayam sing se phajana amtang ada Maharashtra da li raga di ba ko Maharashtra su ai BJP halakane thajadi ado moisu congress su li ba ngamdi ko kaino har kanda swai dei khar thaba khar wari li ba khar duna moi lui khangam pote ba moi je khoi party dong u ko te ba ko nung da seli sen mayam amat lei ba se masi mo kram to study to de yeng de ba ko swai dei ka to mo ko bom saum ko sala ga chion khar to ga siron du da ngang bai wane ba ko aduna bimol akhoi jamna handaki assembly da kari ro lor ka dage ko si porshima adagi dent adagi di akhoi outer gi lariba congress ki MP oi basina kari tor ka dage hai posi akhoi di yam miam na khorang na ngai yam khorang na yeng maram ji kaino da issue mayam na pek thali development zero natra ha adagi di kaino da kaino gi progress of the late leitra awat pa makta sigi mayam sida lan sine khai maru no wan lan sine ko aduna government phanayam kan khona ga su amatar ga su mai pakri banina sai madum lei hine na aishmai thamjaki namna je loisilak pasta ga khoi ngasi 2027 polls hitting off already masi constructive web suggestion kramai thambiram bi aina khatang masagi sum khana dabada awar pa haigadra akoina hojik aroi boina khatang mention ba yabase aikoi ki lakadoriba assembly election da hojik leidiba tension hojik leidiba political trend sida se BJP ki MLA taret aduga nan BJP orgasu BJP ki sogot pa moi ahum targa punna tarasi kuki ki group ni hairi ko kuki MLA di hiding de Manipur ki assembly ki adumba MLA moi singdo aduna pura party de ki watertight compartment on moi si pura chathaga only tolop lopa magi thabak tawdi mantri wari gaile sum tawbase masi bire leading di tawro bire legi be ai leitaw ai bire la yeng to khibe hakje to khibe ai adagi amana mioi bagi kanu se da aikoi da kaligumba change ma tawna khangchau chau gi su yai khangnem nem gi madu to se bire leading ai haras bire leading ai to samnaro har ga di bire leading ai ke to yauri no question am la ba ko bire na su madu control to bangam deba spai to opium si da election se hojik makoi MLA tara sina turning point ma hogi ba 2023 gi me ahum da to gi du metum da 23 du gi me tara li thoi da ne ba moina si ma turning point ma pukhri se madagi kano gi haidana ko gi separate administration na do da na hore hoji pawa ma do han me sule lete adra si film si lakdar bi election si ma koi se election participate to go to da question si ne ba Manipur gi election di to do di kukilen gi na te adagi akogi kanogi Churachandpur si moina kano haida akogi lamka ga la ke kano airport ka siam thol da na makogi hariba len du election din na te ba ko adi election ni lakwa da district council do so Manipur ki district council ne la ka do ri se ada election ji da moi yaw ga da handak ki election da di Manipur ki election da di outer ki da fajana moi vote pi re ba ko vote pi ri se Canada pige pi the election result to khangi pone kari da moina du yamna fajana thawa yauna moina pinning ba candidate ta kana pinning ba party the pigri se kari no haibadi matama da BJP ki kali lu da moi si kana gumana haina ki ni finance hobada matam chana kari da election ki nata su mo ki allowance kari matam chana pi dina election du ka mapa sana ka to dina kahan gi bagi posi moina zum hai ko sa moi kahan mani khopni tam ne aduna sidai da handak la ka do ri sida amuk baro sarkar la me laga puk tu me laga da no sibai to ko si to ko na muk election da thengna han ga do ri bra aina to da any congress na kage ko BJP na kage ka congress da pura absolute be yoro NPM na kage karo to hoji la ka do ri kuki ki politics na Manipur ki election da kai dong do ri ge sungan khan na koi khara du dauri du ka do ri hai se moi vote ka ba ka da Manipur je vote ka ba ka ti am hai ba ko koi ki MLA weri ba ma ho sa de ho na vote ka ba jam hai ba Kara kanda kai do gode ge se gari di leiru ga gari thamam le ta mi na masing ya me ko lam ji da sorok ta dam gu hop khani ga le ta na phun ma tham me ba ko ba do na MLA di or ba mantri di or ga kai do gode khang da ba ko kalanda ko cha chatla dum tor ga wa ngang ba ko ding ge dum chopa ga dum putha le ba se mantri or ga hai ta bai ne ba ko MLA or ga hai ta bai ne ba to ri aduna ai koi na ji to ri phim ji da MLA oi ri ga kadi tor ka da ge la ka ri politics da Kuki gi lady ba moi tara gi group sidi da another moi hengat aga Manipur ki politics da elections da lakpa tara ga di kai da wada ge se
masi yam maru oi na hojik number 1 election ji yam thuna district council khangde ma khangde tawreng kalasi hojik ledi ba akoi gi kari ale moina buffer zone ga na matam ko korbo di kaudre mo hare buffer zone bu kaurasu bu kaurasu sanghan ba ya da ba jaga khara thamye ba ko hari ba jaga se akoi gi lejari ba mi sing china ma yu makai sa lejara ba kholam sing se hojik ne na ta na changin na leiba nga mai shakti enta leite ba adu wei di buffer zone lege layu separate ogi oru tu moina sum control to na leiba adi election tawrasu kamai to do ni करीगुम एनी लोकल कोई बॉडी की इलेक्शन खंगदे अमा खंगदे तौ मतम दना हौजिक सुनुगाई तौरि पुनम से ऑफिसर खंगदे ब्यूरोक्रेट खंगदे अदगी एडमिनिस्ट्रेशन से तौ मतम द सिंगिल लमसे नागागी एरिया दा खरंगई छाफरे अदुरसु सावरबा कुकीना मरु ओइबा तारिबा डिस्ट्रिक्ट खरसिदा कया यामना तौबा ngамगे आइकोइनगी खोंखुट से पुंजिलगा तौबा ngамदबसिदा आइकोइना इलेक्शन से कयाम सेंगना तौदोरी अंगांगे परीक्षा बाउदा याम डाउटफुल ओएबको सुमाइन तौरगा आइकोइना आइकोइ भोट का दौरी अदुना पार्टी ने तो सोमदा याम कने तौबदा मदुगी पॉलिटिक्स तो हाना नैना बिरगा मतिक चाबा कैंडिडेट अमा ओइना पुथुकबिर अदि एनी पार्टी की कोई हाजरी दे हनगी तोबा चाबो हो कसी नते एनी पार्टी की एनी कैंडिडेट एनी पर्सन इलेक्शन थोरकनी राजनीति तौनी थोरअदि आइकोइना सी श्री बीरेंद्र सैरिबा लापेंदबा खोलाउ लाउरी मयाम से another billion among thor adi natraga billion guma manga ta thor adi mo madusu koi khan bataya ba botika gini aduga thor aroi ba balam di billion gi di tasena da mana to bangam dana ba makut masa se punjile thaen ma hai re na ko madun another case horo hojik rajniti da botika ra kanda alagi bot miyam na yaram ne lai pareng di sabun manga thung bai tawrni aduga sidai da karim da to bangam dana hayeng to du hojik te hona this kind of politics na silei hai ba 1-to-1 मसीद मकोई लीडर हो रही मसी हाइबम चंगे सेस अखोई केंद्र सिना कारमिन माई मायोक लेता रे खोई देना अमदुना संगारी तो चलदी आई साइड साइकिल चलदी अदे अमदुना साइकिल आई साइकिल तो नि याक रिक्शो दो सुबाना मोय मसेंगै सिना तौरगदी प्रजान मोय से इडियोलॉजी मसक खंगदबा माई मागी बेस्टेड इंटरेस्ट मथंदगी इंटरेस्ट पगदो तो बोइन उगनी मदसु वनबिगनो राजनीति दोल चोंग मतमदा होंग मतमदा मदसु तो हनबिगनो अदुना खर लॉन्ग टर्म दा लॉन्ग विजन नमदा पॉलिटिक्स तो बियो बोट हेता कारगा आई मतिक चारमनी हाइदना को मदोम खलोइसी हदकी मणिपुरी पॉलिटिक्स है एनी पार्टी ना याम चेक्सिंग गदबनी अदुगा हौजिक लैदिबा गवर्नमेंट पारिबा पार्टीज ना निमित खुदिगी दिल्ली दा चलगा कैदौरिनो सु खंगदबा पुलाब चलगा मी मसिंग फनायामी खबर हारिसे करिगिनो खंदे दो हौजिक नमु कमाइ दगेदा आई कोई कैदौसिगे न मोय व्हाट्सएप दा थानबदा को अदु लीक ओइरे न वावा लाउ आई मदु मखा ताना हाइजनिंगे सुमादन मोय मसेन पेन दे कैदौदोरिनो मोय चलुरिसे कैदौबा चलिनो से मसिम मसु अखोय आइना सुम खजब द सी ओरम याय गादी खली कोइ मदि हाइजनिंद्रे अना सुप्रीम कोर्ट या लोब केस अमगा का लाउथोरि म कोलिगा से तालिंग न तबु जाला नत्र करिगिनो कमाइ तबनो मसिन चेंज तोर को याबी गवर्नमेंट कै देउलै गाइसी अदु मगी अखोय सुम स्टडी तबु सोरम बसु याय अमो बे अदुबु मथोंग मनम खंगदना सुम पंच चतबो ओइरगदी अखोय यामना लाइबक थीबने ने याम नोइजिंग असी आइसकॉम डिस्कशन टाइम में थमजरिबा टॉपिक 2027 polls hitting off already मसिबु खने नबिदम तेलेंसन बिखिबा इकाइ खमनजरबा गेसिंग इकाइ खमनजरबा हेमंत निंगोंबा सिबि दर्शन लिपाक अदुगा आइगाले हाउथम सरचंद्र पॉलिटिकल एनालिस्ट गेस अनिमपु आइसकॉम डिस्कशन टाइम माइकै दिया रोइबोइना थागचबि इकाइ खनु फोंदोक सबग लोइनाना ngasiगदमतदि आइसकॉम डिस्कशन टाइम हौबदि लोइ फॉमिंग ताबिखिबा ख्वाइ खिबि पुनंग रोइबोइना थागचबि इकाइ खनु फोंदोक सबग लोइनाना काइनिया थंनिजरि पिनबिरसि खुरुमजै